Dokmoka Municipal Board, in collaboration with Longmerjiang College, performed cleanliness drive at Dokmoka Town. To foster a healthy environment, prevent disease, and raise awareness about sanitation and waste management, the Dokmoka Municipal Board, in collaboration with Longmerjiang College, performed cleanliness drive at Dokmoka Town on Sunday, 10th of May 2026. The drive started at around 10:30 a.m. and ended at 2:30 p.m. It was participated by Executive Officer, EO of Dokmoka Municipal Board, Mr. Rasong Teron, its Chairman, Mr. Jem Singh Teron, its Vice Chairman, Mrs. Rebecca Intipi, its Ward Commissioner, Mr. Sarlong Kitiso, Prabhat Teron, and its staff. It was also participated by Principal of Longmerjiang College, Mr. Bibison Rongpi, its staff and students. Karbi renowned playback singer Ms. Akanksha Intipi also joined the state drive with active participation. Around 60 people had participated in this drive. While speaking the media, the Ward Commissioner, Mr. Sarlong Kitiso, said that the Dokmoka Municipal Board will perform the cleanliness drive once in a month. Mr. Bibison Rongpi briefed about the importance of cleanliness drive. He also thanked the Dokmoka Municipal Board for taking the cleanliness drive initiative. News Desk Report, Northeast Karbi Live. Yang Dokmoka Dialog itu Dokmoka Municipal Board dan cleanliness drive pangkira sa kiting ponalong nila Dokmoka Municipal Board Executive Officer ay Rasong Pero alang di Executive NPN napente laso pangkira long na kecirap dun kirap chito dun tapu Longmerjiang college ahin ben stami dulo alang ni principal kami na chatong dun kaya Bibison Rongpi lapen alang di faculty tum tado lapen student tum anta bang ko rapor ni son alang na kitong dun lapen dak municipal board sa pay kormchari pencenglok staff patu babi ni penangsi ini India angkang kilo dan Jepang fir kaya kenang sot po non la central along Narendra Modi government pencenglok dak state along Dr. Himanto Biswa Sarma Chief Minister Raso government pencenglok ni dak Karbiang Thomas Council pecaripon akai Dr. Tulurong lokal pencenglok jen along tin atau belo ithia so pencenglok ma hemkom henra school hem pencenglok official institute do anta ke pangkui bang kenang sot ulaso at PN pen pini niltum dak Dokmoka Municipal Board atum kami komite tulis mencerak itu yang kita sai kam te kono itu kita konalong lana kecerak itu di tempat kami niltum Dokmoka Municipal Board hen pen chorolo jen pini lason an nang kecerak itu dun dipangkir bangte itu kenang sot tu mat habensi lason an itu choro labang tinilitung acikloyon bang ikloyon long ikoy bang tinilitung dipang tirasa ka tempo tu ate labang tinilitung han angsong pensami isi circular do directive do hula suateng penilitung bang ke tempo ponje pini aruni paikep dan kurani kata Dokmoka Municipal Board lo dak Dokmoka Town non just met Dokmoka Municipal Board pen kipatri pipon ke panggil sai labang selesai long nili kumpanta cirap cito na nili kum Longmerjiang College sa hin pestan itu maksud panggil sai bang cirap itu do long masih sesemet di akirosi yang pun Dokmoka Municipal Board sesemet mo di long executive officer ke hai Rasong Pero ala dak Dokmoka Municipal Board chairman ana ko board commissioner dadang lo ang itu makasona sai alam kita ko telefon lapen di kurang tu menglahan lo no ladak Dokmoka Municipal Board ke patit ki asonsi kapre town lo bukti lo rong kandang lo chandi hem kandang lo and sa ki ko ang stami na puson kitang tira sa di kinte ke nangki lapen di tung apoles lo stami di tung mang irui pen ni tung volunteer ni mang kai ke sami na puson kitang tira sa bang ki kopi posin di tung lo puson kitang tira sa ki ding mangkok mang kitang di tung jong si kido ki thak jong si di tung chipang jir di pulo tang di tung kisu ko ni pandang lo kido ki thak si dami tung reng rok ni puson itu tu pamang di lapen ili kaddo ko be solang do parbiara tujuan lapen fukir thia dang tujuan patan isik pachili bang lahan lo
Ili tum kapang thir sai bang ke kai thi se kami tum dek nang ji. Ili tum ehem biru bi thing mo chapang thir chok bang chok ji ji. Ili tum ehem ban ang tan si tami ili tum chapang thir nai. La pen ili tum chi ma tha nai bang ke ili tum ehem ban ang tan si tami ili tum emi thang hem lu si ili tum bang ke chi ma tha ponang ko. La pen ili si ka do phon isi ke than tang tum bang lang lo. Ili tum jong si ke pang thir bang chi pang thir bang aning hang he ni pur tang de ili tum ke pater bang pater de nang ji. La bang ili tum klardak pen ili tum chini nai. Ahok lo tema ili tum angkang pi tu angkang pi tu ili tum tiba tapu pa ini bahi tu keklen di umbi sitami ili tum non son ini ili tum dak lomu pa man super pur la pen ili tum college ke chirap chit dudun kana so ke pangki rasai bang ili tum ki bang jilang ali sitami ili tum pen pom bonai pen pom hadi tum conventional ta hai ko me tham pon no daga dok muka man super pur ta sitami jikro jontan patai si ke pangki rasai bang ke klem pon jik situ asini lihin sitami ling sam pig lo kanang li am pig jipi pon ko ta ke la pen ili tum Kapuson, pemulihan ni pulo, ini tum labang so kapang hira sai bangke ini tum kaci hong kabilang. Sitami ini tum non pen bangke ini tum ni labang so pini labang so Dokmoka municipal board pen, alang tum batir pon labang so acatai mate labang pini labang so program bes ni han kacing tum mang lahan lo along tin ini tum just met itu ini hangat district ini pangke kono akan kapten sami tum bason pachari guna lapen ini tum ning sibi nang bang lahan lo ini tum non la ke panghi rasai lancho da kalisi ini tum thengpi thengrang sikami ini tum ki pona sai sikami itum deng ponang di akhir tum thengpi thengrang kan sili tum sikami jakong bang no jasme tum chini lo thengpi thengrang yong si avi politi tum munit tum ta thengbi lapen munit jong si avi le politi thengpi thengrang ta thengbi la sopot sini ni lang tum Dokmoka municipal board tum kami labang so ki bang dilangan kam ki pang kira saya song ki deng son si tum king pang ki sai kami tum deng ponang ko thasa ni tum si ki jepan po lang lo lapen pi labang so dat pini labang so ki pang kira sai lo mang ni tum college pin kami bang ko da puan ni tum che dong ho ni pen cheng lok ni staff lapen ni student ko pen nang lo lapen da municipal board kami bang ko thong ke ba sonang da amu che ko lapen ki bang jilang ani bang kelang itu kan ni pon no tapre madak NGO penceng lo tapre police ko benang lo lapen ada umat ma lapen son sai ke klem kangtung son siya ko bang kelang itu kami kali kompon lapen ang itu kami ang cerah itu dulu nanti ini tumahin kan si kami kadang wes lang lupa dira kata